Izuzetno opasna i komplikovana saobraćajnica zadaje glavobolje kako vozačima, tako i pješacima. Na svojevrsnom raskršću parkinga hipermarketa Bingo i fabrike Tesla, vozači kažu da se teško uključuju u saobraćaj. Dodatni problem predstavljaju i pješaci koji pretrčavaju ulicu jer obilježenog pješačkog prelaza nema. Ovdje na ovom dijelu koji vidite predstavlja recimo problem, pješaci ne mogu da pređu da idu recimo u tržni centar, niti mogu da pređu sa bilo koje druge strane. Ovdje je neophodno da se uradi jedan pješački prijelaz i da se postave usporivači, odnosno ležeći policajci. Smatram da ovdje treba riješiti problem. Zašto treba riješiti problem? Velika je komunikacija prema Bingu i prema Tesli. U Tesli imate veleprodaj mješovite robe gdje dolaze raznorazni trgovci, uzmeju robu i vraćaju se. Tako isto ima ovdje 150 radnika koji ulaze, rade, komuniciraju, tako i Bingo. Mislim da je ovdje najkritičnije u gradu, sigurno najkritičnije. Zašto? Zato što vozila dolaze ispod podvožnjaka, dolaze brzo voze, malo prijevoja ima i tako da treba riješiti. Na koji način riješiti, treba struka da kaže. Tražići rješenja za ovaj problem uputili smo se do preduzeća Putevi Brčko. Zamjenik direktora govori da su u njihovoj nadležnosti izrade horizontalne signalizacije, ali tek pošto dobiju nalog od pododeljenja za puteve i parkove Vlade i distrikta Brčko. Mogu reći da taj pješački na tom mjestu mogu naravno utvrditi struka. Međutim, Zakon o putevima prema članu 15a kaže da izgradnja, rekonstrukcija i tehnička regulacija pripada odjeljenju za javne poslove. Tragom nadležnosti uputili smo se u pododeljenje za puteve i parkove u Vladi distrikta Brčko. Struka kaže da zvaničan zahtjev za postavljanje pješačkog prilaza na pomenutoj lokaciji za sada nisu zaprimili. Ova lokacija o kojoj mi pričamo, znači na samom ulazu u kompleks Binga, preko puta imamo i pekaru i Teslu, zaista i sami ste rekli velika je frekvencija vozila. Međutim, najveće ograničenje za postavljanje pješačkog prilaza jednog takvog je tu vertikalna krivina, odnosno uzbrdica iz grada, podvožnjak sam po sebi, tako da vozač u vozilu teško može primijetiti pješaka na ulici dok ne dođe na određenu blizinu, odnosno rastojanje, kad može, nažalost, biti i malo kasno. A drugo ograničenje je tu što imamo 3 trake. Znači imamo treću traku, odnosno skretanje iz Grčice za tržni centar Bingo. Tako da smatramo da postoji potreba za takvim jednim instalisanjem, ali postoji, sad sam rekao, i niz faktora koji ograničavaju. Da vam kažem, nekad instalisanje pješačkog prijelaza koji traže građani mjesne zajednice zna, nažalost, da se odrazi negativnije nego da ga nema. Savjet za bezbjednost u saobraćaju Brčko distrikta uskoro treba da održi redovnu sjednicu, potvrdio nam je Vidović. Pitanje saobraćajnice u Grčici nakon našeg priloga svakako će se vanredno naći na dnevnom redu. Osim problema nepostojanja pješačkog prilaza koji bi povezao dvije strane ulice, dodatni problem je i nepostojanje pješačkog prilaza koji bi trebao da bude upravo ovdje gdje bi spojio ove dvije pješačke trake. Za televiziju Puls, Željko Lazarević.